Zamislite da stojite pred ogledalom, ali ovo nije obično ogledalo. Ovo je živo ogledalo koje govori, reaguje, smeje se i plače sa vama. To ogledalo su drugi ljudi u vašem životu. To je upravo ono što nazivamo mi. Definišemo mi šta je zapravo mi. Mi nije samo grupa ljudi oko vas. Mi je živa energija koja nastaje kada se ljudi povežu. To je nevidljiva mreža između vas i vaše porodice, između vas i vaših kolega, između vas i vaše zajednice. Pomislite na posljednji put kada ste ušli u prostoriju punu ljudi. Odmah ste osjetili atmosferu, zar ne? Da li je bilo napeto ili opušteno, veselo ili tužno? Ta atmosfera, to je mi u akciji. Mi oblikuje kako se osjećamo, kako mislimo, pa čak i kako dišemo. Kada je vaša porodica u harmoniji, vi cvetate. Kada je na poslu tenzija, vi to nosite kući. To nije slučajno, to je priroda mi. Mi kao ogledalo, evo najfascinantnijeg dela. Mi je vaše ogledalo. Kada neko reaguje ljutito na vas, često vam pokazuje nešto o vama samima. Možda je to vaš strah, možda vaša snaga, možda nešto što ne vidite jasno u sebi. Na primjer, ako vas stalno nervira što neki kolega kasni, možda vam ta situacija govori o vašoj potrebi za kontrolom ili o vašoj vrednosti tačnosti. Mi vam pomaže da se bolje upoznate. Najbolji prijatelji vam često govore istine koje ne možete sami sebi reći. Partnerski odnosi vam otkrivaju delove sebe koje niste znali da postoje. Čak i konflikti imaju svoju mudrost. Oni vam pokazuju gdje su vaše granice i šta je za vas stvarno važno. Nivo i mi postoji na različitim nivoima. Intimni mi, vaša porodica, partner, najbolji prijatelji. Tu ste najranjiviji, ali i najautentičniji. Srednji mi, kolege, susedi, prijatelji iz hobi grupa. Tu vežbate svoje socijalne veštine. Veliki mi, vaš narod, država, čovečanstvo. Tu se povezujete sa nečim većim od sebe. Svaki nivo vam pruža različite lekcije. U porodici učite bezuslovnu ljubav i granice. Na poslu učite saradnju i diplomaciju. U društvu učite odgovornost i građansku svest. Međuzavisnost, ključna reč je međuzavisnost. Vi utiče na sve oko sebe, a oni utiču na vas. Kada se vi menjate, menjate i mi oko sebe. Kada se mi menja, menjate se i vi. Nema čovjeka koji je ostrvo. Svi smo delovi veće celine. I ta celina je živa, diše i evoluira. Zaključak, mi nije samo kontekst u kome živite. Mi je aktivni partner u vašem razvoju. U sljedećem poglavlju ćemo istražiti kako mi oblikuje vas kao osobu i kako vi možete svesno učestvovati u tom procesu. Zapamtite, ljudi oko vas nisu slučajno tu. Oni su vaše ogledalo, vaš učitelj i vaš put ka razumevanju ko ste zaista. Ciklus audio, odnos ja, ko ste vi? Možda mislite da znate odgovor, ali istina je fascinantna. Vi ste rezultat svih odnosa koje ste imali u životu. Svaki razgovor, svaki osmeh, svaki sukob, sve to vas je oblikovalo. Vi niste nastali u vakumu, vi ste nastali kroz mi. Kako se ja rađa, zamislite bebu. Ona ne zna ko je, tek kroz majčine oči počinje da prepoznaje sebe. Kroz tatinu reakciju uči šta znači biti voljen. Kroz igru sa braćom i sestrama otkriva šta može, a šta ne može. Mi se ne rađamo kao gotove ličnosti, rađamo se kao potencijali. I taj potencijal se razvija kroz odnose. Vaš karakter nije nastao preko noći, on je formiran kroz hiljade malih interakcija. Kada vas je učiteljica pohvalila u prvom razredu, to je uticalo na vaše samopouzdanje. Kada vas je drug izdao u tinejdžerskim godinama, to vas je naučilo nečemu o poverenju. Svaki odnos vam je ostavio trag. Ne samo velike ljubavi ili veliki gubici, čak i kratki razgovori sa neznancima ponekad promene kako vidite sebe. Paradoks podrške i kontrole. Evo najvećeg paradoksa. Mi vas istovremeno pomaže i ograničava. Pozitivna strana. Porodica vam daje sigurnost da eksperimentišete sa životom. Prijatelji vas podržavaju kada padnete. Kolege vam pomažu da rastete profesionalno. Mi je vaša mreža sigurnosti. Negativna strana. Ali ta ista porodica može očekivati da budete nešto što niste. Ti isti prijatelji mogu biti ljubomorni na vaš uspjeh. Ti isti kolege mogu pokušati da vas uklapaju u kalup. Na primjer, odrasli ste u porodici gdje niko nije bio umetnik. Sada želite da postanete slikar. Porodica vas voli, ali kaže, budi realan, od toga se ne živi. Tu se sukobljavaju vaša autentičnost i potreba za prihvatanjem. Ili svi vaši prijatelji idu u kafane, a vi želite da se bavite jogom. Da li ćete ostati sa grupom ili ćete ići svojim putem? Zrelo ja nasuprot manipulativno mi. Kako prepoznati razliku? Zrelo ja može biti deo mi bez gubljenja sebe. Može voleti, pomagati, saraditi, a da ostane autentično. Zrelo ja zna kada reći ne bez osjećanja krivice. Manipulativno mi koristi vaš strah od odbacivanja.
Govori ako nećeš ovo, nećemo te voleti. Koristi krivicu kao oruđe kontrole i insistira na potpunoj konformnosti. Zdravo mi kaže, volimo te kakav jesi, a želimo da budeš najbolja verzija sebe. Nezdrav mi kaže, volimo te samo ako si ono što mi želimo da budeš. Praktični savjeti kako održati ravnotežu. Prvo, budite svesni uticaja koji drugi imaju na vas. Primetite kada se menjate u različitom društvu. Drugo, postavite jasne lične granice. Znate kakve su vaše vrednosti i ne dozvoljavate da vas neko primorava da ih izdajete. Treće, birajte mi koji vas podstiče na rast, a ne koji vas drži na mestu. Zaključak. Ja i mi nisu suprotstavljeni. Oni su partneri u vašem razvoju. Najbolji odnosi vas čine boljom osobom. Ne menjaju vas u nešto što niste, već otkrivaju ono što ste već oduvek bili duboko u sebi. U sljedećem poglavlju ćemo vidjeti kako su mi sistemi organizovani i zašto je važno razumeti tu hijerarhiju. Lična uloga ja unutar mi. Uvod. Ko ste vi u svojoj porodici? Ko ste na poslu? Ko ste među prijateljima? Možda ste primetili da ste drugačija osoba u različitim situacijama. To nije licemjernost. To je priroda ljudskih uloga. Svaki je mi od vas zahteva određenu ulogu. Pitanje je, da li je ta uloga autentična ili se pretvarate? Dve dimenzije uloge. Svaka uloga ima dve strane. Funkcionalna dimenzija, to je ono što radite. Majka hrani, štiti, odgaja. Inženjer projektuje, računa, rešava probleme. Prijatelj podržava, sluša, deli iskustva. Emocionalna dimenzija, to je energija koju unosite. Nekima se okrećemo kada su tužni, neke pozivamo kada želimo da se smejemo. Neki su prirodni lideri, neki mirotvorci. Na primjer, možda ste povci računovođa, ali po emocionalnoj dimenziji ste mama grupe. Ta koja se brine da li je neko gladan, umoran, zabrinut. Ta kombinacija čini vašu jedinstvenu ulogu. Ili, možda ste po funkciji najmlađe dete u porodici, ali emocionalno ste mudrac. Onaj kome se svi dolaze za savete. Autentična skriptovana uloga. Evo ključnog pitanja. Da li vaša uloga dolazi iz vas ili je nametnuta? Autentična uloga je kao dobro skrojena odeća. Prija vam, daje vam energiju umjesto da je uzima. Omogućava vam da rastete i sviljate svoje najbolje kvalitete. Skriptovana uloga je kao tesna odeća. Neprijatna vam je, iscrpljuje vas. Primorava vas da potiskujete delove svoje ličnosti. Primjer autentične uloge. Prirodno ste, volite da objašnjavate, imate strpljenja, radujete se kada na neko nauči nešto novo. Posao učitelja će vam doneti zadovoljstvo. Primjer skriptovane uloge. Porodica očekuje da budete lekar jer to je porodična tradicija, ali vi ste prirodni umetnik. Svaki dan na poslu bit će borba sa vašom prirodom. Kako prepoznati razliku? Autentična uloga vas energizuje čak i kada je teška. Skriptovana uloga vas iscrpljuje čak i kada je laka. Porodične uloge u porodici često imamo uloge koje nisu naše. Ti si odgovorni i onda morate biti savršeni. Ti si družljivi i onda morate biti uvek veseli. Ti si jaka i onda ne smete da pokažete ranjivost. Ove uloge mogu biti korisne kada vas podstiču da razvijate snage, ali postaju problem kada vas ograničavaju. Primjera radi, ako ste oduvek bili razumni, možda nikad niste naučili da izražavate emocije. Ako ste oduvek bili brižan, možda ne umete da se opustite. Ključ je, zadržite ono što vam služi, a odbacite ono što vas ograničava. Profesionalne uloge. Na poslu također možemo imati uloge koje nisu autentične. Možda ste prirodni lider, a radite u firmi koja vam ne dozvoljava da vodite. Ili ste prirodni timski igrač, a guraju vas u poziciju gdje morate biti samostalni. Najbolje profesionalne uloge kombinuju vaše prirodne talente sa potrebama organizacije. Tu dolazi do simbioze. Vi rastete, a organizacija profitira. Ako vam posao kontinuirano oduzima energiju, možda je vreme da razmislite o promjeni. A idealna uloga. Kako izgleda savršena uloga? To je uloga u kojoj vaši prirodni talenti rešavaju stvarne probleme drugih ljudi, gdje vaša individualnost doprinosi kolektivnom dobru, gdje možete biti autentični, a opet korisni. Ta uloga vam omogućava rast. Ne zahteva da budete savršeni, već da kontinuirano učite i razvijate se. I ta uloga poštuje i vaše potrebe i potrebe mi sistema u kome učestvujete. Zaključak. Vaša uloga u mi nije ugovorna doživotno. Možete je menjati kako rastete i sazrevate. Važno je da budete svesni svoje uloge, da preispitujete da li vam služi i da imate hrabrosti da je menjate kada treba. U sljedećem poglavlju ćemo istražiti kako ideologija utiče na oblikovanje EMI sistema. EMI i ideologija? Uvod. Voda u kojoj pliva riba ne primećuje vodu. Tako je i sa ideologijom.
Mi živimo u svetu ideja koje smatramo normalnim, prirodnim, očiglednim. Ali te ideje nisu pale sa neba. One su nastale, razvijale se, nametane ili organski prihvaćene. I one oblikuju vaš mi na načine koje možda ni ne prepoznajete. Nevidljiva moć ideologije. Ideologija je kao vazduh. Svuda je, ali ne vidite. Ona vam govori šta je normalno. Da li je normalno da žena radi ili treba da bude kući? Da li je normalno da deca poštuju roditelje bez pogora ili mogu da postavljaju pitanja? Da li je uspeh meren novcem ili srećom? Na primjer, odrasli ste u kulturi koja govori muškarci ne plaču. Ta ideološka poruka oblikovala je vaš mi. Možda vaš otac nikad nije pokazao emocije. Možda vi osjećate stid kada se rasplačete. To nije vaša priroda, to je ideologija u akciji. Ili živite u društvu koje kaže individualizam je najvažniji. Tada ćete možda osjećati krivicu što provodite vreme sa porodicom umjesto da gradite karijeru. Ideologija deluje kroz škole koje uče kako treba, medije koji pokazuju normalan život, tradiciju koja prenosi mudrosti predaka, reklame koje prodaju sreću, razlikovanje prirodnog od nametnutog. Kako prepoznati šta je vaša priroda, a šta je ideološki program? Prirodne potrebe su univerzalne. Svaki čovjek želi ljubav, sigurnost, rast, smisao. Svaki čovjek ima potrebu za privatnošću i potrebu za pripadanjem. Ideološki programi se razlikuju kroz istoriju i kulture. Jednom je bilo normalno imati robove. Jednom je bilo nezamislivo da žena glasa. Jednom je bilo normalno biti nepismen. Konkretno pitanje. Da li vaše vrednosti dolaze iz vaše duboke prirode ili iz spoljašnjeg pritiska? Primjer. Možda mislite da morate imati decu jer to je prirodno. Ali možda to mislite jer vam je društvo nametnulo da je to obaveza. Prirodna odluka bila bi ona koja dolazi iz vaše želje, a ne iz straha od osude. Ili možda mislite da morate biti bogati da biste bili srećni. Ali to možda nije vaša priroda, već ideološka poruka kapitalizma. Zdrav odnos prema ideologiji. Ideologija nije nužno loša. Neke ideologije nose pozitivne vrednosti, ljubav prema čovečanstvu, brigu za prirodu, poštovanje različitosti. Ključ je svesno učešće umjesto slepe pokornosti. Prva stvar, postavljajte pitanja. Otkud ta ideja? Ko od nje koristi? Da li služi čovjeku ili čovjek služi njoj? Druga stvar, te u stvarnom životu. Da li ta ideologija čini vaše odnose boljim ili gorim? Da li vas čini srećnijim ili nesrećnijim? Treća stvar, zadržite ono što vam služi, a odbacite ono što vas ograničava. Praktični primjer. Recimo da je vaša porodica tradicionalna, patrijarhalna. Ideologija kaže, otac je glava kuće, njegova reč je posljednja. Možete slepo slediti tu ideologiju, ili je slepo odbaciti, ali možete i mudro pristupiti, zadržati poštovanje prema ocu kao figuri autoriteta i mudrosti, ali istovremeno insistirati da svi članovi porodice imaju pravo glasa u važnim pitanjima. Tako kombinujete najbolje od tradicije sa potrebama savremenog života. Zaključak. Ideologija oblikuje vaš mi, hteli vi to ili ne. Pitanje je, da li ćete biti pasivna žrtva ili aktivni učesnik u tom procesu? Budite svesni ideja koje vode vaš život. Pitajte se da li vam služe. Imajte hrabrosti da ih menjate kada treba. U sljedećem poglavlju ćemo istražiti najveći mi našeg vremena. Globalno mi. Globalno mi, izazovi savremenog sveta, uvod. Jutro ste se probudili uz kafu iz Brazila, obukli majicu napravljenu u Bangladešu, proverili vesti o ratu u zemlji za koju pre 10 godina niste ni znali da postoji. Dobrodošli u epohu globalnog mi. Po prvi put u istoriji, svi ljudi na planeti povezani su u jedan veliki sistem. To je eksperiment koji nema presedana. Kako se globalno mi formiralo? Globalno mi nije nastalo preko noći. Počelo je sa trgovinskim putevima. Svila iz Kine, začini iz Indije, ideje iz Grčke. Ljudi su oduvek trgovali ne samo robom, već i kulturama. Zatim su došla velika geografska otkrića. Amerike su povezane sa Evropom, Afrika sa svim kontinentima. Svetske religije, hrišćanstvo, islam, budizam, također su stvarale globalne mreže. Industrijska revolucija ubrzala je proces. Železnice, brodovi, telegraf, prva svjetska komunikacija. Danas internet, avioni, multinacionalne kompanije. Možete razgovarati sa nekim iz Australije, kupiti proizvod iz Japana, učiti od profesora iz Amerike. Svet je postao globalno selo. Ali kao svako selo ima svoje probleme. Prednosti globalnog mi. Globalno mi donosi nevjerovatne mogućnosti. Znanje bez granica, možete učiti bilo šta od najboljih učitelja sveta. Medicina napreduje jer lekari dele iskustva. Nauka napreduje jer istraživači sarađuju. Ekonomske prilike, mala firma iz Srbije može prodavati u Americi.
Radnik sa Balkana može raditi za kompaniju iz Londona. Talenti nisu ograničeni zemljom rođenja. Kulturno bogaćenje, muzika sa cele planete, filmovi, knjige, ideje. Vaš horizont može biti beskonačno širok. Globalna solidarnost. Kada se dogodi zemljotres u Turskoj, svet pomaže. Kada nastane pandemija, lekari dele informacije. Problemi postaju zajednički, pa i rješenja. Tamna strana globalizacije, ali globalno mi ima i svoje senke. Gubitak identiteta. Kada je sve globalno, šta ostaje lokalno? Mladi u Beogradu slušaju istu muziku kao mladi u Tokiju. Da li to znači da gube svoj kulturni identitet? Ekonomska eksploatacija. Globalne kompanije koriste jeftinu radnu snagu iz siromašnih zemalja. Bogatstvo se koncentrisalo kod nekoliko procenata svetske populacije. Kulturna dominacija, Hollywood, Coca-Cola, McDonald's. Zapadni model života nameće se kao jedini modern način života. Šta se dešava sa lokalnim tradicijama? Otuđenje. U masi od 8 milijardi ljudi pojedinac postaje statistička jedinica. Gubite lične veze, toplinu malih zajednica. Nestabilnost. Kriza u jednoj zemlji može srušiti ekonomiju na drugom kontinentu. Virus iz jedne zemlje može zaustaviti ceo svet. Paradoks je da ista tehnologija koja nas povezuje može da nas učini usamljenijim nego ikad. Lični izazov. Kap u okeanu. Vi ste jedna osoba među 8 milijardi. Kap u okeanu globalnog mi. Kako da sačuvate svoju autentičnost u toj masi? Prvo, jačajte lokalne korene. Što se više globalizujemo, važniji postaju porodica, prijatelji, susedi. Lokalno mi vas drži uzemljenim. Drugo, svesno birajte globalne uticaje. Ne morate konzumirati sve što vam globalno mi nudi. Birajte muziku, filmove, ideje koje vas čine boljom osobom. Treće, aktivno učestvujte. Ne budite samo pasivni konzument globalnog mi. Doprinesite nešto. Kreirajte, podelite, pomozite. Četvrto, održavajte ravnotežu. Budite otvoreni za svet, ali ostanite verni sebi. Budućnost globalnog mi. Globalno mi je realnost koja neće nestati. Pitanje je kako će se razvijati. Možemo ići prema distopiji gdje nekoliko korporacija kontroliše sve. Ili prema utopiji gdje tehnologija služi svim ljudima. Vaš glas u tome ima značaj. Svaka kap čini okean. Zaključak. Globalno mi je i najveća prilika i najveći izazov našeg vremena. Ključ je da ne dozvolite da vas proguta, već da svesno učestvujete u njegovom oblikovanju. U sljedećem poglavlju ćemo istražiti šta se dešava kada mi sistemi ne funkcionišu.